Primeiro-Ministro participa procissão onde comemora Lorong Santo Antônio, padroeiro Manatutunian, Badala Tussurua Sanolo. Primeiro-Ministro Cairala Sanana Guzmão acompanha o Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jimenez, Rosarani Sira halo procissão, onde comemora Lorong Amudeus Coronel Santo Antônio Manatutu, Badala Tussurua Sanolo, nebe Kadatinan sempre celebra e Lorong San Rosintolo Fulan Junho. Estátua Santo Antônio nebe Primeiro-Ministro Rosarani Sira Hulan no halo procissão no dar estátua replica nebe oferece o si povo português Basarani Sira e Manatutu, atu troca estátua tuang no dar mahen ba parokene. Procissão Sarani Sira halau devoção tomak, acompanha o parada cultural tuir tradição município nenian, notaka o Eucaristia Santa, nebe marcamos presença o Silio Duarte Pio Husi Bragança Portugal. Iha humilha amos celebrantes ateten Santo Antônio nudar santo ida nebe popular liu iha igreja. Santo Antônio, imagem de qualia muito bem, tudo bem. E hoje, tudo mal, nebe jadi pelajaran dari pemahaman. Dia kuliah força santunya, menjadi kuliah memarukan jalan dua. Begitu itu dari yang santunya iman. Satu ini dari sisian, yang boleh marukan masakan perlu. Karena sesuatu emang dia itu dari tahun pertama marukan sini. Dengan kita yang merupakan noi, ini tentang kontrol kita. Sambil ini, musiknya merupakan satu. Ini haknya begini, jadi mana dari banyak perempuan dari ini. Ini lagi pun, mulai haknya berjalan. Ada di bawah Maroma sustenta. Maria, dia toma nesse campeonato a classe de memória. Na verdade, kita kenal santo mundo tomadinha, o santo universal. Santo de que é confiança certa. Aí a santo de imagem, promessa de beleza que ele imagina hoje, mas está caminho na rua, imagina a tudo Santo Antônio Hanesan Coronel no Milagreiro ida desde tinang ring ida atus valusan resin 5 bainhiran ina imagem mai iha rai manatutu no hahu sineba iha ligação entre mundo sagrada no mundo natural. Santo Antônio morisi a Lisboa Portugal iha lorong san resin tolu fulan setembro tinang ring ida atus ida sianu resin ida no mate ho ida de tolu resinen iha lorong san resin tolu fulan junho tinang ring ida atus surat tolu resin ida iha padua Italia equipa cobertura Ziemen.